Salus Talent je jedinstveni aparat na našem tržištu koji se koristi za primjenu magnetne indukcije jačine preko 2,5 Tesla, što ga razlikuje u odnosu na ostale standardne aparate koji su jačine od 10 do 50 mT, što je izuzetno jače. Njegovo jedinstveno svojstvo jeste i ono što ga ističe od drugih jeste duboka prodornost, penetracija preko 10 cm. Polje primjene njegove idu, znači reumatologija, traumatologija, neurologija, urologija, sportske povrede. Najčešće kod povrede lumbalnog, vratnog dela, zglobokoštanog lokomotornog aparata, izuzetno široka primjena. Glavna njegova dejstva jesu znači analgetsko smanjenje bola, antijedematozno, smanjenje upalnog procesa i smanjenje otoka i ono što ga izuzetno ističe jeste povećanje opšte otpornosti organizma, čime proizvodimo limfocite i proizvodnje kolagena.